جنگ در اوکراین، مهاجران باز در زیر نشان قرار گرفتند. رحمان، تحریف کادری مشتبی. ترکمنستان 75% تمام سامانه‌های جهان ممنوع است. در پس‌منظر ناکامی‌های نظامی در جنگ با اوکراین، مقامات روسیه برای جلب مردم به نیروهای مسلح خود از اصول‌های نو استفاده می‌کنند. با وجود اظهارات چندین مرتبه کرمل که در روسیه سفربرکنی علاوگی صورت نخواهد گرفت، روز 14 اپریل پوتین قانون درباره دعوت الکترونی برای افرادی به خدمت حربی جلب شونده را امضا کرد. علاوه بر این، هدف جلب کنندگان باز مهاجران مهنتی قرار گرفتند. این دفعه مردم آسیای مرکزی را به میدان جنگ فعالانه دعوت می‌کنند. مسلمانان را در مسجدها جلب کرده، حتی هنگام نمازگزاری نیز جلب کنندگان مردمی به مسجد آمده را تشویق می‌کنند تا با شرطنامه به صف نیروهای مسلح روسیه شامل شوند. دلیل اصلی جلب کنندگان این است که آنهایی که پس از 6 ماه یا 1 سال در ارتش خدمت کردند، به طور ساده کرده شده صاحب شهروندی روسیه خواهند شد. با مهاجران مهنتی که به جنگ سفربر می‌شوند، امتیازهای زیرین داده می‌شود. قبول شهروندی روسیه با راهی ساده کرده شده، معاشی نه کمتر از 190,000 روبل، بیش از $2,300 در یک ماه. امتیازهای علاوگی، طبی، نفقه، منزل زیست. کارشناس تشکیلات جمعیت بین المللی تانک جهانی جلالالدین رستموف با BBC درباره جلب مهاجران از جمله ازبک‌ها به جنگ اوکراین از کجا و چگونه جلب می‌شوند اظهار نمود. با ما از مناطق مختلف روسیه خبرها می آید که برای جلب مهاجران مهنتی به جنگ تبلیغات انجام داده می شوند. جلب کنی اساساً در جایهای جمع‌شوی مهاجران، نقطه‌های مهاجرتی، خوابگاه‌ها، مسجدها و در جایهای کاری گذرانیده می شوند، می گوید او. شبکه تلگرامی خبری سیرنا با تکیه به یک کارمند مرکزی صخره خبر داد که روز 4 اپریل در اینجا موج دوم تبلیغات برای خدمت شرطنامه‌ای در ارتش روسیه آغاز شد. به همه مهاجران کتابچه‌ها داده می‌شوند که پیشکی به زبان‌های تاجیکی و ازبکی ترجمه شده به نقطه ثبت شرطنامه‌ها فرستاده می‌شوند. در حال رضایت مهاجر همه حجت‌ها در خود همانجا امضا کرده می‌شوند. علاوه بر این، در اینترنت عکس‌های کتابچه‌هایی که در نماز جمعه در مساجد تقسیم می‌شوند به طور گسترده پهن شده است. در کتابچه‌ها عملیات روسیه با عملیات پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم برای حفظ دولت اسلامی نو تأسیس مقایسه کرده شده است. Вот паспорт, все есть. Смотри. Вот, смотри. Не закрывай, пожалуйста. Вот. Что непонятно. Паспорт и прописка, все есть. А что держат тогда? Да? Что не отпускают? Не знаю. Вот. در تاجیکستان تحریف کادری مشتبی برگزار گردید. امام علی رحمان روز 17 اپریل قرار حکومت درباره برکناری معاونان رئیس کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی را امضا کرد. طور در سامانه پرزیدنت خبر دادند، معاون اول دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی غفارزاده جورخان محمد از وظیفه خود آزاد کرده شد. جبارزاده خورشید بوری نیز از وظیفه معاون سردار این ریاست آزاد کرده شد. هر دو منصبدار به مناسبت به کار دیگر گذشتند از وظیفه آزاد کرده شدند. داستیزاده عبدالعزیز عبدالرشید معاون اول و رسولزاده رجب علی عبدالسعید معاون دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین گردیدند. همچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در موافقه با امام علی رحمان مدیران نو شعبه کارهای داخلی را در ناحیه اسماعیل سامانی در شهرهای خاروخ، حصار، ترسونزاده، گلستان و استرافشان تعیین کرد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان. گفته می شود که رهبران شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه‌های لخش، لوکند، خراسان، واسه، دنغره، شمس‌الدین شاهین، پنج، مومین‌آباد، فرخار، خاولینگ، باباجان غفوروف، جبار رسولوف و مسجای کوهی نیز عوض شدند. دفتر مطبوعات تاکید می‌کند که به حیث سرداران میلیسا کادرهای با تجربه و صاحب اختصاص تعیین شدند. روز 17 اپریل آنها را امام علی رحمان شخصاً به حضور پذیرفت.
нозирон қайд мекунанд ки чунин гардишҳои густурдаи кадрҳо дар тоҷикистон як амали муқаррарӣ ва бахше аз таблиғоти режим аст ки тағйироти кадриро ҳамчун мубориза бо фасод ва имкони боло рафтани насли наврас дар зинаҳои мансаб муаррифӣ мекунад. аммо агар ба тағйироти кадрии ҷоришуда амиқ назар андозем, аён мегардад ки ҳар дафъа чеҳраҳои кӯҳна дар вазифаҳо ишғол кардаашон якдигарро иваз мекунанд. ҳамин тариқ мансабдорон ҳар дафъа мансабҳои баландро нигоҳ дошта ҷойи корияшонро иваз мекунанд ки ин табиист, зеро ҳар кадоми онҳо бо ин ё он тавр ба клани эмомалӣ раҳмон иртибот доранд. فعالیتی کاری ما شما از رهبر دولت سرکرده برای مردم آینه برای معلوم باشد. вазорати корҳои хориҷии туркманистон, хабарнигорони васоити ахбори оммаи миллӣ ва байналмилалӣ, намояндагони матбуоти дипломатӣ ва коршиносони соҳаи сиёсати иттилоотиро барои иштирок дар мизи мудаввар дар мавзӯи шаклҳои нави ҳамкорӣ дар фазои иттилоотии байналмилалӣ ки 14 апрел дар Ашқобод баргузор шуд, даъват намуд. муовини вазири корҳои хориҷии Туркманистон Меҳриб Яшимова, ки модератори ин чорабинӣ буд, гуфт ки дар бораи таблиғи фаъолтари иттилоотии оперативӣ ва мӯътамад дар бораи Туркманистон ба роҳ монда шудан зарурат пайдо шудааст ва зарурати рушди фаъолияти васоити ахбори оммаи хусусиро дар Туркманистон қайд кард. дар ин бора Хроника Туркменистана хабар медиҳад. дар навбати худ Хроника Туркменистана қайд кардааст ки дар Туркманистон сомонаҳои иттилоотии хусусӣ вуҷуд доранд, дар ҳоле ки онҳо дар Русия сабти ном шуданд, аммо нашрияҳои бо сиёсати таҳририи мустақил вуҷуд надоранд. ҳама сомонаҳои хабарии хусусӣ гузоришҳои хабаргузории давлатиро такрор мекунанд. ёдовар мешавем ки Туркманистон ҳам дар минтақа ва ҳам дар ҷаҳон яке аз кишварҳои аз ҳама пӯшидаи иттилоотӣ боқӣ мемонад. ягона манбаи маълумоти мӯътамад барои сокинони кишвар сомонаҳои интернетӣ мустақил мебошанд, ки дар навбати худ аз ҷониби режими Бердимуҳаммедовҳо маҳдуд мешаванд. гурӯҳе аз донишмандони донишгоҳи амрикоии Чикаго ва Мэриленд дар бораи сензураи интернет дар Туркманистон таҳқиқоте анҷом доданд. мусоҳибаро бо яке аз пазӯҳишгарон Нгуен Фонг рӯзи 12 апрел портали Global Voices нашр кард. Фонг гуфт ки ӯ дар гузашта сензураи интернетро дар Чин омӯхтааст ки ҳукумат дар он ҷо беш аз 300 000 доменро маҳдуд мекунад. ӯ гумон кардааст ки ин гуна маҳдуд кардани миқёси бузург дар Туркманистон ғайриимкон аст, аммо дар охир маҷбур шуд хатои худро эътироф кунад. онҳо дар сатҳҳои гуногун бо истифода аз протоколҳои гуногун маҳдуд мекунанд. DNS, HTTP, HTTPS. онҳо доменҳоро бо истифода аз ибораҳои муқаррарӣ ки системаи бастани қоидаҳо мебошанд маҳдуд мекунанд. яке аз бадтарин қоидаҳои маҳдудкунӣ дар Туркманистон ин аст ки ҳукумат ҳар сомонаеро ки бо w.org яъне WordPress тамом мешавад маҳдуд мекунад ки онро асосан фаъолон ва блогерҳо истифода мебаранд. созмони мустақили хабарӣ ва ҳуқуқи башари Turkmen News бо такя ба манобеи дохили кишвар рақамҳои боз ҳам бузургтарро изҳор намуд. то тирамоҳи соли 2022 тақрибан 2.5 миллиард IP адресҳо баста шуданд. дар 6 моҳи охир ин нишондод 1.2 миллиардро ташкил кард. дар маҷмӯъ дар ҷаҳон тақрибан 4 миллиард IP адрес мавҷуд аст. ба ин тартиб дар ҳоли ҳозир аз 4/3 ҳиссаи интернет баста шуда вазъ рӯз то рӯз бадтар мешавад. хабар медиҳад Turkmen News. Единственный мессенджер — это ИМО, который работает, через который мы общаемся, и государство это может палить, как бы, все. Они видят, что мы там переписываемся. Через VPN можно заходить в интернет, конечно же, устанавливать на телефон VPN, но если об этом узнают, тоже штрафуют, могут на 15 суток посадить.